Bia Kamal Kanur Online TV kajan gwasam te lerum bu kono ling kan kono ling chana turum chana ben jenen gwasam de kon turum de kono gwich kane ti kana stick up ke ra mit point ke joy ngi yene jel kan kamesh gwasam kan ngu jel kan kamesh ke je te ke roj mi chala gwasam ban je kuling kel sha kulo yen gara ko be dialo ngu gwich kon nas la naso ka sha kon gwich la nas shangare kon kenetin de lat ka kon telaram dier ka ke nyos ka kon shang mucha news wara da netin kon nen turbile me jene sha kon nak jaba turbile me chala ro turbile jen turbile sha naga ne re which ka akobo gwada la men mi jena ka jena ka wan toa kuna lo ka kan ngwas mi lana pas ka tin jaba cha terbil me cha nak da do ne ke jan ngwas dan tam te chu tello de kuma dong dare turbilo den dare ngun tam la nasin kon tin de panken ga jos la no ngone ka re wich mun no ka wan toa ba la kapuna ga chem gi konome lo tele turbil mi chari alaka naga gwase dane shi me shi korom mi jatuok chala do to chatel do mi men lel turbil lel o ka jere wichen wini lo ko let shi dong shina dwal ko tel ambulance me deran dere ja kap dere ja kul non ka kuman to cha kulu ngum mi lare ka ko le la gada ko ngane ken ti ko rodi na ngum shi kume che turbil che janguna na ngu cha ngak cha re la kamo ka ngoda bate ka chala do te ga ko kien la turbil no ngona ta ambulance ne de tup ka kam ga ka witen ko kien te la warda ne tentere wi ki Ethiopia ki tentere wi Kenwar zone ka ngoda cha ko ba cha ja moy ka do ka gui kona na la kula na ngana ga min jena antong mi kwa kuna le ben ka wan to ba man balat be gadbo realaka be ga me ke realaka ko ngai kana da dob de go yit kana nganden konten quran ko la kap ba ji ko la kap ba kul no na ko wan to ka bom bneden konten kap ka je ran bedeten bedol diala konten jel ka mech be kan deten to to cha kulu ngu mi sha we dan cha je realaka mo ngu mi chi kon ku mi chi kon jogo ko dar na me dar je realaka rewi ka ko bo ko kan ti kan lat kan ti ke de bej long to de alaka aler mucha larna maka social media mu gor ja de re jagba kan de kona che gor ko de ni de content te galong ko de tarbiyele ke tarbiyele na kula no ga jare wi ka ko ba de jare alaka ke de na mo ka dor che chungong ne tarbiyele da ne cha nang no wala jaba da dop terne tele turbile dir me cha nyongun kana me ngode kula lado kuma nan tere wich ka ko ba ko de turbil de area laka me de ne kon ta ga jot tente ring mi to ne jande na mala chu ka pet ke ja jan lan la ran cha la de ngane ngu mi shi ku mi shi guiten cha moy ko waran ko ken ga turbile ka cha ko ba cha moy ka turbil me la ambulance ke me de na jibone ke ne ta ga jot ke ne de kon de dwale de ga kula wian nong re wo cha ka wan to de ramo de kula nong dul wal ka de nong dul wal ko dong de point de kula go chawar ga mo kula gor jen war ga gu kon mo gwa same go mi jira mi jiri en channel me gore jen subscribe ko rani di ala mi sha gor be ran be ja je keten be mon gwar be kan be men je de men chilingten be je wo gor kono tek na ci kon goro to ko kon ko yar gor no to be na be tek mi jiram tolo de ke dong de ram ran de lok bi gor bo message be chublo ko do dan de chublo je ko chana jang ngajo gat kon ki we dan gor lok mi dit kon shabin mi te ga mi dor mi dong mi de lar ne kon ko ngai kon te kan galong chana goro do dan de kan lat ke je kajen gwaso me bi atka ma mi jiram jidit goro jin bi tin kon lat ko rodien ka we nyuar be ke jek Kanwar Online TV na me jana chala de no bina me jaslo ay di longoro de jari alaka de tarbiyele de jari alaka cheka ambulance kama cha kan chukuma Ethiopia ke kuma Gambela ke kuma akoba misha ambulance yari alaka de ni de kon la civilian den kon ra de ko lok de kan toba
ko de kan wo de kan ala ka de mo ka tarbiya de ka tarbiya de ko mi de na zan nun ka je re wi ka wan to kam cha do wal cha al ka bon wi ni bo don cha na le no wan to der shu te re wi ka ko bo ne me je le dan ni nga jan gwas me mi jiram jidit ko subscribe ko gore bi je nyak ba kan ni ko ken biya te kamal